دم باش كهدرين هجا إيرو أم دربازي وانا يكنو جي كانالا ماموستا يا لسر يوتيوب دبن بشتي كود وانا يكمين دا متي بين زمان كردي ناس كرن و باش بليف كرن بشترا أم دربازي كيتايان بون وكو مديار كربو فونيما ديامين در زمان دا كيتانا جبركو بريا كيتايان أم دكارن بيوان ساز بكن دماكو ما بيف ساز كرن إيرو أمي دوي وانا يدا لسر هفوك سازيا زمان كردي بسكنن چاوا أمي كاربن گلك بيف لگل هف بينن تاكو هفوك كباش وناسكري لگل ما چه ببه هفوك سازي چاوا هفوك زمان كرمانجي دا ساز دبه پێویستیە me bi gelek hêmanan heye taku hevûkek bûwa te saz bibe. Niha jî em ê werin ser teşeya hevûka zimanê Kurdî, cureyên wê çi ne, her beşeke ji wê em ê nas bikin û pênase bikin. Dema ku lêker gerguhêz be, teşeya hevûka zimanê Kurdî dikir dede dest pê dike, pişta em derbazî têrker an jî temam ker û piştra lêker. سه همان بنگهین این هفوکا زمان کردی دما کلیکر گرگوهز به هنه کرده دیرکر لیکر کرده او کمجارا تهفوکه دست بیرکه همانا دیمین یا هفوکه دیرکره آنجی تمام کره تشتا کو هفوکه تیر دکه دعالیه و تیرا لیکر کاری که هفوک دبیه همان کرده چنه کرده جه چار تشیان آنجی جه چار جوریان بکتی کرده دبکو جینافک به دبکو ناف دیر به دبکو کمک به دبکو هفوک به هر جوریک جوان امی دمی پیشتا لسر بسکنه که جینافک چنه که ناف دیر چنه که کمک چنه که هفوک چنه همانا دیمین یا هفوکه تیرکر چیه او پیوین کت هفوکه دال گل هفتین که هفوکه دالی و تایدا تمام دکنه دبا که تیرکر برا سر به هوکر به رنگ دیر به کمک به هفوک به آنجی دا چک به اف همو جوره دا تیرکر دا هنه یکو یک جی امیل سروان بسکنن شی او پیناسه بکن یا سیامین و بنگهین لیکره لیکر همانا هری بنگهین ده هفوکا زمان کردی دا آنجی ده هر زمان دن جهانی دا لیکر بشک بنگهین ای هفوکه سه جورین لیکرات زمان کردی دا هنه تباکو لیکرین بونه بن لیکرین هبونه بن لیکرین کار و کرنه بن یکو یک جی وان دمی پیش دا امی شروع بکن و لسر وان بسکنن. تبینیه که بچوک لفدره هیا دما کلیکر نگر گوهیز به تشیا هفوکت دی گوهارتن. آنجی به ویرنگی دی نویساندن. به ویرنگی ساز دبه. تشیا وی هفوکه کرده لیکر دیرکر. دما کو لیکر هفوکه نگر گوهیز به پشتی کرده لیکر پشتی لیکر دیر کرده تبینیه کردن هیا لگوری من کرده وکه هیمانا یکمین هفوکا زمان کردی دو کردی دا جه خو نگرتیه او هر تم به هفوکا عربی آنجی به کرده عربی فاعل و هاتیه گریدان دفع یا کردی بیا انگلیزی و subject بگریدان آنجی به هفرو کرن به ویرنگی دوی ام پیوا مجار بکار بینن یعنی لشونا پیوا کرده پیوا مجار لی جبکو کرده دو کردی دا جیه خاگرتی و گلم پری بویا امی جی دوی ریه دا بدومینن نهاجی به کرتاسی راوه کرن و پیناسه کرن هن جورین همان تشیا هفوکا جوری جینافک بشک جکرده کام ناس بکن جینافک دو کردی دا چنه
د کوردی دا gelek جوره جینافکان هنه لی وکه دسپیکه امه لسر جینافکن کسانه راوستن و پیناسه بکن کام به هفر ناس بکن جینافکن کسانه چنه جینافکن کسانه جی دبن دو جوره جینافکن کسانه ین خلو جینافکن کسانه ین تواندی جینافکن کسانه ین خلو اس دو او ام هون او لی جینافکن کسانه ین تواندی من تا و وی ما و وان جینافکن کسانه چه خروبن و چشی تواندی بن امی تدسپیکا هفوکه دا لشونا کرده ببینن لفر تبینیه که مهیا جینافکن کسانه ین تواندی نتنه وکه جینافک ارکدار دبن هر وها وکه رنگدیرین هبونه جی پیناسایا وی چیه؟ جینافکن کسانه ین تواندی من تا و وان اف جینافک درولین وی رزمانی هنه وکه جینافک تیناس کرن وکه رنگدیرین هبونه جی تیناس کرن لسر وان هر دو جوریان جی امی بسکنن ددم پیشتا نافدیر گلک جوری نافدیران هنه لیلفر ام ناکفن کورانیا نافدیران تنه امی چند میناکان ریز بکن آلان شیرین ولات افرین آمد سوریه امریکا ترکیه مال دپ هندور دف پینوس لینوسک پرتوک ماموسته بجیشک پارێزەر شاگرد خورد کەچ سێڤ زێر زیڤ دار بۆز دەڤ کەر پسی هەسپ ئازادی بەدەوبوون و هەروەها داوی جوڕەیە دن براسەر براسەر di Kurdî da dibin dibeş dibe ku brasەr navdêr be dibe ku cînavk be navdêr hene û cînavkên brasserê hene di demê pêş de jî em ê li ser her duyan bisekinin coreya din hoker gelek coreyên hokeran hene em ê li vir li ser hokerên cih bisekinin mînak li vir li wir rengdêr coreya din rengdêr gelek core rengdêr jî hene mînak nû kevin kêfxweş dilşad xemgîn dirêj kin zirav qelew narîn xemsar sist kurt zengîn hejar xizan perîşan pak qirêj baş qenc rind çê xirab reş kesk herwiha dawî beşa dawî daçek gelek coreyên daçekan jî hene dibe ku ji bêjeyekê an jî di bêjeyan ta sê bêjeyan jî saz bibin bû nimûne li ji bi di de di ra ji ve di ber ra di ser ra û herwiha guhdarên hêja hêmanên ku me niha nas kirine çi hêmanên hevokê dibin û çi jî coreyên wê dibin divê em wan esper bikin em gelekî caran dibare bikin ta ku em karibin di waneyên din da hevokan saz bikin em heya niha jî negiştine sazkirina hevokê di alî pratîk da tenê waneyên me ji bo pênasekirina coreyên hevokê hêmanên hevokê ne em li vir tên dawiya waneya me siyemîn dema we xweş be silav û rêz